Pamirsa indik pengarga umbi porang sani sampun keloktah pinake komoditas ekspor nanin mungguh ring pengarga sani mal. Namun tatkala kewentenannya akeh kesarengin kewijakan pewatesan saking mekudang-kudang panegara raw mangkin harga porang kekantenang dahatedun. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunarte nguduhang mangdani petani porang nenten sungsut ring manah nampenin kahanan puniki santukan patut nyelehin harga pokok produksi HPP. Ketua Perkumpulan Petani Porang Bali P3B Iwayan Sunantike ngewedarang Risa Jeroning limbakang harga porang nyabran warse. Harga porang lincap saking 3 tali rupiah dados 6 tali rupiah ring warse kali tali 16 miwah kali tali 17 raris ring warse kali tali selikur harga porang 6 tali rupiah kantos 7 tali rupiah. Eksportir saking PT Siligita Inyoman Sumendra Mausang ring panadunan harga porang kekantenang nenten ngereredang wilangan petani porang. Akeh krama narkayang kahanan penedunan harga puniki ngawinang akeh petani sani kaon. Nanging selain ring lapangan pabuat bibit kantun ageng. Artos nyani petani kantun semangat ngelimbakang budidaya puniki santukan pabrik state nyobiahang yening budidaya nenten wantah nganutin kuentenan arge. Utaman nyani skadi pengabdin arge sani ageng ring warse kali tali kali dase. Citamaya Bali Pos nguningayang.